Rwanda Hot News, subscribe to my channel. To be an spy is very bad, and your case is death, completely sentenced. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Quality, murder, terrorism and other subversive activities against either the state or the people. Igihugu cy'Ubugande kiramenyesha Ubufaransa ngo mu gihe kitarenze imyaka whatever legal action is necessary to expunge this debt Roza Kabuye bitaba ibyo tugatangira kuboyikota produits z'Abafaransa muri East Africa. Bitino uyu musirikare w'umukomando niwe washyizweho ahabwa inshingano zo kuyobora igihugu mu nzibacyuho mu gihe cy'amezi 18 y'ubuyobozi bw'inzibacyuho. Igihugu kiyoborwa n'igisirikare. Inteko ishinga amategeko yahise iseswa kimwe na guverinoma ndetse n'itegeko nshinga ryamburwa ububasha bwo gushyiraho amategeko mu gihugu. Reka tuvuge ingingo ku yindi uko Perezida Marshal Idriss Déby Itno wayoboraga Chad yaje kwicwa aguye mu mirwano, inyeshyamba ziramwica. Urupfu rwatangajwe ku itariki 20 z'ukwa kane 2021. Perezida Déby Itno yambariye urugamba ava mu murwa mukuru w'igihugu cya Chad N'Djamena hari ku isaha ya 4 za mu gitondo ku itariki 17 z'ukwa kane 2021. Mbere y'iminsi 3 y'urupfu rwe yahagurutse ari mu modoka ya Toyota yo mu bwoko bwa pickup. Imodoka leta ya Chad yari yaratumije Dubai. Uyu muperezida yarakomeje. Perezida yerekeza mu majyaruguru yo mu gace ka Kanemu. Yagezeyo mu rukerera rwo ku itariki 18 z'ukwa kane 2021. Byari kuri uwo munsi icyo gihe yagombaga kugirana inama n'abajenerali mu ngabo za Chad nk'umugaba mukuru w'ikirenga wazo. Yarahageze. Izi nyeshyamba zari zigizwe n'abacanshuro baturukaga mu gihugu cya Libya zari zikomeje kotsa igitutu ingabo za Chad zari zaragiye guhangana nazo. Zari zikuye mu mutwe wa Direction Générale de la Service de Sécurité des Institutions de l'État wayobowe n'umuhungu wa nyakwigendera General Mahama Idriss Déby. Nyuma yo kwagira ko umugaba mukuru w'ingabo Perezida Idriss Déby Itno byahise biba ngombwa ko hashaka uburyo bwose bwo guhindurira isura urugamba, maze ingabo za Chad bazigabanyamo ibice bibiri. Kimwe kiyoborwa na bwana Perezida Idriss Déby Itno kugira ngo bazongerere imbaraga. Ubwo byari ku itariki 18 z'ukwa kane 2021. Perezida Idriss Déby Itno yinjiye mu rugamba na ya modoka yamuzanye, maze za nyishyamba ziramwataka ziramurasa bikomeye. Amakuru yatangajwe nuko izi nyeshyamba z'abacanshuro bo muri Libya zamurasheho urufaya rw'amasasu. Byatangajwe ko zakoreshaga imbunda zaguzwe mu Burusiya zarazibye mu gihugu cya Libya. Ubwo muri ako kanya Déby yari kumwe n'uwitwa Musa. Ubwo yaraswaga, uyu Musa akaba ari umwe mu bamwitagaho muri ibyo birindiro by'aho imirwano yaberaga. Uko urufaya rw'amasasu rwamuvugiragaho ubwo bari mu modoka, amasasu yaje gufata uyu mukozi Musa ndetse na Déby araraswa bikomeye. Ibitangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye byanditse ko uyu muperezida yarashwe mu kuboko kw'iburyo ndetse n'andi masasu bayamurasa mu mpyiko. Uko imirwano yakomezaga umurego n'umushoferi wa Perezida Déby yaje kuraswa ndetse we yararashwe ahita ajya muri koma ata ubwenge kubera ibikomere by'amasasu. Ubwo perezida yaraswaga amasasu menshi, umushoferi wa Perezida Déby nyuma yo kongera kugarura ubuyanja mu minota yakurikiyeho yashakishije uburyo bwose yakura aba barashwe ahaberaga imirwano. Ubwo uyu mushoferi yahise atwara Perezida Idriss Déby Itno wari wakomerekejwe n'urufaya rw'amasasu. We na Musa abashyira inyuma mu modoka, basubira inyuma basanga abajenerali bari kumwe n'abayobozi b'igihugu bari baje gutera ingabo mu bitugu ingabo za leta. Ubwo muri icyo gihe Perezida
amaraso menshi cyane, maze bahita bafata icyemezo cyo kumukura mu modoka. Umuganga we wamwitagaho Hassan Mahama Hassan atangira kumuvura kuko yari yakomeretse by'indengakamere. Ubwo nibwo uyu muperezida yabwiraga abari bayoboye ingabo za Chad barimo uwitwa Amin Ahuma Idris na Mahuma Idris Deby ko yakomeretse bikomeye kandi ko umwanzi yamurashe ahantu habi. Muri ako kanya ubwo icyo gihe noneho ubuzima bwa perezida Idris Deby bwari bugeze habi bikomeye, ibikomere by'amasasu y'umusonga ku buryo nawe yari yamaze gutakaza ubwenge ndetse atakibasha no kuvuga. N'ubundi guhungishwa byihuse nta kintu byari bikimaze kubera ko yari yakomeretse bikomeye mbere y'uko yihutishwa kuvurirwa mu murwa mukuru N'Djamena. Ubwo kandi mwishywa we nawe yari yamaze kwicirwa muri iyo mirwano, nubwo umushoferi we yari yatangiye gutora agatege. Ubwo muri iryo joro ku itariki 18 z'ukwa kane 2021 perezida Idris Deby wari wahindutse intere bamujyanye mu murwa mukuru uretse abo mu muryango we ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu nzego za leta nibo bari bemerewe kugira aho arwariye. Umutekano w'aho yari arwariye mu murwa mukuru wa Chad N'Djamena wari wakajijwe bikomeye. Ubwo kuri uyu munsi inabwo uyu muperezida yatabarutse, ariko leta n'abo mu muryango we babigira ibanga rikomeye, birinda guhita batangaza iyi nkuru y'incamugongo yabaye ku gihugu cye cya Chad ndetse yabaye incamugongo no ku isi muri rusange. Byasabye ko bategereza amasaha 24 nyuma y'urupfu rw'umutegetsi mukuru wari ku butegetsi bwa Chad, perezida Idris Deby Itno. Ubwo n'ubundi nk'uko umunyarwanda aciye umugani ngo ntawihisha uwahishaho, mu gitondo cyo ku itariki 20 z'ukwa kane 2021 nibwo umuryango wo kwa nyakwigendera Deby batangiye kwiyegeranya ku itariki 19 Mata 2021 mu masaha ya nyuma ya saa sita bemera ko urupfu rwe rujya ahagaragara. Ubwo hari habanje ibiganiro bikomeye abo mu muryango wa nyakwigendera n'abajenerali bakomeye mu gisirikare cya Chad ndetse n'abari bagiye gushyirwaho ngo bayobore guverinoma y'inzibacyuho bari bayobowe n'umuhungu wa nyakwigendera Mahama Deby. Nibo batangaje urupfu rwa perezida mu masaha 2 za mu gitondo. Uwitwa Harun Kabadi wari perezida w'inteko ishinga amategeko yamenyeshejwe ko umuhango wo gutangaza urupfu rwa perezida ugiye kuba kandi uri bubere muri perezidansi. Uyu muyobozi yaguye mu kantu atangazwa n'urupfu rwa perezida, kandi muri ubwo buryo nibwo yamenyeshejwe ko atari buzayobora inzibacyuho nubwo itegeko ryategekaga ko ari ugomba gusimbura perezida mu gihe atagihari cyangwa yapfuye nk'uko itegeko nshinga rya Chad ryabiteganyaga. Ubwo nta n'isaha irashira akanama gashinzwe gutegura amatora muri Chad nako katigeze kamenyeshwa urupfu rwa perezida Deby Itno, kandi nyamara aka kanama niko kari gaherutse gutangaza ko perezida nyakwigendera Idris Deby Itno ari we wari watorewe kuyobora igihugu. Hari hashize iminsi 9 gusa mbere y'uko Deby Itno atangazwa ko yashizemo umwuka, kuko ibyavuye mu matora byatangajwe ku itariki 11 z'ukwa kane 2021 maze Deby bitangazwa nyuma yaho ku itariki 20 Mata 2021 ko yatabarutse. Ubwo icyo gihe amatora aba, nyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora, impundu n'ibyishimo byarumvikanye by'umwihariko ku cyicaro cy'ishyaka ryari ku butegetsi Mouvement Patriotique du Sahel. Babyina intsinzi ko umukandida wabo yatorewe kuyobora igihugu cya Chad. Idris Deby Itno yari atorewe kuyobora igihugu cya Chad. Aba bakiri mu byishimo by'amatora yarangiye, ntabwo bari bazi ko umwanzi yamaze kumenaho urufaya rw'amasasu umukuru w'igihugu, cyane ko urupfu rw'uyu muperezida rwabanje kugirwa ibanga rikomeye. Hagati aho ariko mbere hari amakuru y'uko Idris Deby Itno atabonetse cyane mu bikorwa byo kwiyamamaza mbere y'uko amatora aba ngo atorerwe manda ya 6 mu matora yatsinze. Mu kwiyamamaza kwe ntabwo yakunze kuboneka kenshi, ariko abarwanashyaka be ntibabyibazaho cyane. Gusa ntabwo bari bamenye ko yari mu migambi yo kujya gufasha ingabo ku rugamba, ari naho yaje kugwa. Reka noneho tuvuge uko kuyobora igihugu byagenze nyuma y'urupfu rwa perezida Itno. Idris Deby Itno, umuhungu wa perezida nyakwigendera Marshal Idris Deby Itno,
wasimbuye se yatangaje abazamufasha gutegeka. Mahama bita Kaka yarahagararanye n'abandi basirikare ubwo hasomwaga itangazo rimenyesha urupfu rwa se. Mahama Idriss Déby Itno wasimbuye se ku butegetsi wari perezida wa Chad amaze gupfa yatangaje abasirikare 15 bazamufasha kuyobora igihugu. Abarangaje imbere aba basirikare bari bagize akanama ka gisirikare kari kagiye kuyobora inzibacyuho mu gihe cy'amezi 18. Mahama Idriss Déby Itno uzwi kandi nka Mahama Kaka, uyu mujenerali w'inyenyeri enye w'imyaka 37 ni wari ukuriye akanama kari kagiye kuyobora inzibacyuho muri Chad. Yari asanzwe akuriye umutwe urinda umukuru w'igihugu. Abandi 14 bari bagize aka kanama ka gisirikare nabo bari abasirikare ku rwego rwa generali. Mu gutangaza urupfu rwa se, bwana generali Mahama Idriss Déby yagiye kuri televiziyo y'igihugu n'amarangamutima n'agahinda byose byatewe n'urupfu rwa se. Araterura ati, Tchadien, mes chers compatriotes, Banyacadi, barwana shyaka n'inshuti zanjye, ndagira ngo mbagaragarize ibyago igihugu cyacu muri ino minsi cyahuye nabyo bitewe n'urupfu rwa perezida wa Chad Idriss Déby Itno. Perezida yaguye mu mirwano ubwo yari kurwanira igihugu. Murabizi ko inyeshyamba zakomeje kwibasira igihugu cyacu impande zose. Idriss Déby Itno est des complotistes de tous bords. Je voudrais, au nom de toute la nation, rendre un vibrant mu izina ry'igihugu cyose ndifuza guha icyubahiro Marshal wa Chad waguye mu mirwano kimwe n'abandi bapfuye nk'intwari. Twese abanyacadi chant d'honneur en gardant les cicatrices indélébiles. Le Tchad vous est éternellement reconnaissant. Uyu mujenerali kandi yarasezeranyije abanyacadi ko aka kanama ka gisirikare kari kagiye kuyobora inzibacyuho gafite intego yo guharanira ubusugire bw'igihugu kandi giha ijambo buri wese. Mahama Idriss Déby yarongeye agira ati, Le Conseil militaire de transition n'a pas d'autre akanama ka gisirikare kayoboye inzibacyuho gafite intego yo gukomeza guhangana n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi no kwikubira ubutegetsi. Abagize ubuyobozi bw'iki gihugu ni abasirikare bafite ishyaka ryo guharanira ishema ry'iki gihugu. et l'anarchie. Les membres du CMT et avec honneur leur patrie. Abo ku ruhande rutavuga n'umwe n'ubutegetsi bavuze ko ibi ari kudeta, basaba ubutegetsi ko buhabwa abasivili. Abakuriye amashyaka ya politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi babwiye ikinyamakuru BBC ko basaba ko ubutegetsi busubizwa abaturage. Gusa ariko Salehe Kabizabo w'ishyaka UNDL ridacana uwaka n'ubutegetsi bwa Chad yavuze ko ashima guverinoma yari imaze gutangazwa. Ati, Je suis satisfait par la formation du gouvernement. nanyuzwe no gushyirwa mu myanya ku bagize guverinoma. Mbese ubu imashini itangiye gukora kandi nibyo twari dukeneye. Icyo niteze kuri iyi guverinoma ni ukugarura ubusugire bw'iki gihugu ku ruhando rw'ibindi bihugu. Igomba kugira ibyo dusezeranya no gushyira iki gihugu kuri gahunda, kuko leta ya Chad yari leta itari kuri gahunda. Mbese bafite akazi kenshi ko kongera kuzanzamura no gushyiraho ibiganiro by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku bwanjye icy'ingenzi ni icyo. Pour moi, l'essentiel, c'est cela. Usibye kandi na Succès Masra ukuriye ishyaka Le Transformateur wangiwe kwiyamamaza mu matora aheruka kuko ngo yari akiri muto mu myaka, yatangaje ko bashaka inzibacyuho ya gisivili. Yabwiye BBC ko akazi ari aka gisirikare kandi ko bwana Kaka icyo bamushakamo ari ukubafasha kurwanya iterabwoba. Maze ati, ni kudeta, igisirikare kikuye ubutegetsi. Ati, turashaka gutegura inzibacyuho ya gisivili. Reka noneho tugaruke ku kiganiro Mahama Idriss Déby Itno, umuhungu wa nyakwigendera perezida Idriss Déby Itno, nyuma y'urupfu rwa se yagiranye na Jeune Afrique. Mahama Idriss Déby, umuhungu wa Idriss Déby Itno wayoboye Chad
akaza kugwa ku butegetsi arashwe n'inyeshyamba. Yavuze ko urupfu rwa se ari igihombo ku banyacadi ndetse akurira inzira ku murima inyeshyamba zarashe se zikaba zifuza gutaha binyuze mu rupfu rwa Idriss Déby Itno. Igisirikare cyahise gisesa guverinoma n'inteko ishinga amategeko gishyiraho akanama kazayobora inzibacyuho gakuriwe n'uyu muhungu we Mahama Idriss Déby wari usanzwe ari na generale mu ngabo za Chad. Mu kiganiro Mahama Idriss Déby yavuze ko yakuze yumva akunze igisirikare ndetse kandi ko gifata nk'umuhamagaro we kandi ko buri gihe yifuzaga kuzaba umusirikare mukuru. Ni nayo mpamvu se ngo yamujyanye mu ishuri kumutegura mu gihugu cy'Ubufaransa aho yamaze imyaka 2 kugeza mu mwaka wa 2006 hagati yagarutse muri N'Djamena akomeza mu ishuri ritegura abasirikare bakuru. Uyu mujenerali yatangaje ko yaribayemo umwaka mbere yuko yinjira mu gisirikare nyirizina. Mahama Idriss Déby yavuze ko yagiye ku rugamba bwa mbere muri 2007 ubwo yari mu basirikare barwanya inyeshyamba za Mahamanuri mu mirwano batsinze mu gace ka Njerina mu burasirazuba bw'igihugu ku mupaka wa Sudani. Icyo gihe Mahama yakoraga nk'umusirikare utwara imodoka iriho machine gun. Mu mwaka wa 2008 ubwo yari kumwe na se Marshal Idriss Déby Itno yatangaje ko bagoswe n'abarwanyi mu gace ka Masagwe muri Gicurasi 2009. Yari mu basirikare barwanye bikomeye n'abarwanyi ba Timamu mu gace ka Amadamu. Mahama yavuze ko yaguye mu kantu ubwo yumvishije urupfu rwa se nk'intwari. Mahama Idriss Déby abajijwe ku rugamba se yaguyemo yavuze ko ubw'imirwano yabaga we na se barwaniraga mu duce tujya kwegerana. Yavuze ko urugamba rwo guhashya abacanshuro ba Mahdi Ali rwatangiye ahagana saa 11 za mu gitondo rubera mu birometero 200 uvuye N'Djamena. Itsinda rya Marshal se umubyara n'iryayoboye bari mu gace kamwe gatandukanywa n'ibirometero bike. Se yarayoboye umutwe wakoreraga mu majyaruguru mu gihe Mahama yarayoboye umutwe w'ingabo zakoreraga mu majyepfo. Yavuze ko imirwano yatangiriye mu gace kamwe nko mu minota 15 ubwo Marshal yaterwaga ibikomere byamuviriyemo urupfu. Mahama avuga ko yarakiri mu mirwano ahagana saa 6 nyuma yo guhangana n'abacanshuro nibwo yamenye ibyabaye. Umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka yabwiye Mahama ko se yajyanwe n'akajugujugu N'Djamena. Mahama Idriss Déby yavuze ko akimara kumenya ibi yahise ajya N'Djamena. Atako kanya nahise njyayo nibwo namenyeshejwe urupfu rwe. Yakomeje avuga ko urupfu rwa Idriss Déby Itno rwatunguye umuryango we n'igihugu muri rusange. Idriss Déby Itno rwatangaje benshi kuva mu mujyi wa N'Djamena mu gihugu cya Chad kugera no ku nama yari iteranyije abakuru b'ibihugu bya Afurika. Rwaciye umugongo umuryango wa Afurika yunze ubumwe yarimo ibera N'Djamena iyobowe n'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano yari iyobowe na ambasaderi wa Nigeria Bankole Adeoye na Mohamed Idriss Farah ambasaderi wa Djibouti muri Chad. Ubwo urupfu rwe rukimara kuba yahise imenyesha abadiplomate b'ibihugu bafitanye umubano ko umukuru w'igihugu yaguye mu mirwano yo kurwanya imitwe y'iterabwoba. N'itangazo kandi ryanahawe umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye ONU. Ndetse hahise hakorwa amatangazo hirya no hino mu gihugu ko Mahama Idriss Déby umuhungu wa nyakwigendera Idriss Déby Itno ari nawe uhawe ububasha bwo kuyobora igihugu mu gihe cy'inzibacyuho yari iyobowe n'akanama ka gisirikare. Tugeze ku musozo w'ikiganiro ibirari by'ubutegetsi cy'uyu munsi cyagarutse ku rupfu rwa nyakwigendera Marshal Idriss Déby Itno, perezida w'igihugu cya Chad waguye mu mirwano arashwe n'inyeshyamba. Ndabashimira ko mwagikurikiye. Nitwa Theoneste Zigama naho ubutaha mu To be an spy is very bad, and your case is death, completely sentenced. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Equality, murder, terrorism, and other subversive activities against either the state or the people. Igihugu cy'Ubugande kiramenyesha Ubufaransa ngo mu gihe kitarenze imyaka
whatever legal action is necessary to expunge this dirty Roza Kabuye bitaba ibyo tugatangira